naon dia? Kadele dia yang kernaon dele. Oh, ajar aing dia keremam. Emangnya HP bisa dihakan ku aing. Kadang kita suara aja, coba yang heula. Oh, gitu. Makanya sila eta digunakan jeung ada nu lain ulah musik bae. Oh sih, pengen heula ieu. Nah, pan kieu adem. Tapi ngomong-ngomong, si Eri yang Desi kemana sih? Emang teh syuting itu baru dah. Mana aku tahu. Ri, hari-hari cina sih ulan balik ke Jakarta kok. Tapi nya sih angkara kandangnya doang. Awas dia, engke berita dong kemari, encen jelas mesti umbar-umbar di salah di engke. Engke, kemari sebenarnya mah ngadengnya sih, tapi yang nanti berani be ngomong sin salah gitu. Kayak encen bener informasinya aing sama ngomong. Halo netizen, lagi pada ngomongin gue ya. Sombong amat. Dong cacing kepanasan. Salaman lah, kan terus balik di Jakarta. Di ulan dong bilatung nangka. Pamali ulah sok ngomong gitu. Mahan, salaman mal jeung aing. Di aing ulan corona. Atuh lah, salaman jeung saribenya. Ihlan, maaf bae aing gejasieun jam musim corona. Aing, atuh sari mau salaman lah. Hampura lan lain embung jam musim coronanya tik. Oh silan. Terus aing mere diuk teh ya. Tinggal diuk bege yeuh hese-hese amat. Tiri, geser. Tadi tuh, Dik. Aing diuknya. Tika, Sari, emang dia tuh bosen cicing di dia bae. Bosen naon lan ada di kampung sorangan. Oh jing lan, mana aya jelema teu betah di kampung sorangan. Pajar aing mah teu betah, pajar aing menik ilu dari ka kota. Sombong amat. Hei, bagus sangu. Dia di kota balik di Ketalang. Kan aing kangen kana Daria. Ngomong-ngomong, udah kemana weh? Oke, gedong nama barudak ka dieu, encan bae meureun. Atuh geus urang samperan budak yuk. Tuh hayu lah. Yuk. Yuk orang nyerang budak yuk kemana gitu? Sampai kemana Jin? Atau biasanya budak kemana? Gimana yang nyaho? Tunggu. Kodong lagi itu budak? Mana? Itu loh kodong nama budak. Tah, iya rombongan belum dangder. Ya kebolong mentang-mentang balik ke Jakarta dia ngomong asal baik. Biasa be meureun. Bisa bae tuh bukan caduk. Bisa bae dia pinggiran koreng. Ari anu pinggiran koreng saha? Ih, teu nyaho dia meureun. Aya meureun saeutik mah. Loba meureun jeung dia mah. Mere meureun diuk mah. Kok pendet diuk mah, pendet diupang. Kemana sih Daria? Ka jero cangkang endog. Wih, emangnya cangkang endog muatnya jeung urang berlima. Ieu harindik ilu mah ulah ngomong bae. Ayo. Letting loose, is that your head down? Yeah, you're in the mood. Oh, to come unwound. There's something in the air, something different about that smile you're wearing, girl. Yeah, what is it? When I think I know what's going on behind them brown eyes, you're going through that little something, girl, that takes me by surprise. Baby, I ain't never seen this side of you before. I think I like it, and I'd like to see you a whole lot more. Dangling your toes over the edge of out of control. Baby, I ain't never seen this side of you before. That little something, girl, that takes me by surprise. Baby, I ain't never seen this side of you before. Ih, Bibi Ella ya ohnya. Bah, bayar kopi nama. Kemana budak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Saha. Oh, Daria.
Ayo gerak ke Daria, asup atuh ka dia ya. Emang bibi kenal gitu di dia? Biasa keur masak. Baru amat itu cabe. Iya, keur metikan cabe tah, loba tah. Ah, cabe bareureum. Ibu ada Kak Salim. Orang beli ya. Beli bensin aja gas. Kasih ya. Kasih. Woi, geus yuk balik geus sore. Kela kedeng tanggung. Ada bantuan supaya gerang, Gus. Jeung gerak tuh balik nah. Tunggu saya, balik terus ke sore. Baliknya. Ayo, hati-hatinya. Balik itu. Ada balik. Oh. Makasih ya udah nonton film pendek kami. Jangan lupa